byose ujya bikorwa iyo wabitinyutse ukabitangira ndetse ukaba ufite n'intego. Reka turebere hamwe uburyo ki WhatsApp bayitangiye, abayikoze ndetse n'aho igeze uyu munsi. Iki kiganiro wagiteguriwe ndetse ugiye kukigezwaho n'inyamibwa inyurana n'impunzi, imanzi itagira ubwoba, ubwoko bw'abatinya bo ntacyo dupfana, rutindukira gutabara b'inkerensi ntidutabarana, zicyo nzamarira ingoma. Ndi Magnifique Pro cyangwa se unyite Smith. Reka twinjire mu kiganiro. WhatsApp yavumbuwe na Brian Acton na Jen Koum. Aba bombi bahoze ari abakozi ba Yahoo. Nyuma yo kureka gukorana na Yahoo mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2007, bagiye gufatira akaruhuko muri Amerika y'Amajyepfo. Nyuma aba bombi bagiye gusaba akazi kuri Facebook ariko barakabima. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2009, nyuma yo kugura iPhone ndetse no kwemererwa uburenganzira bwo kugira uruganda rw'ama-application, Koum ndetse na Acton bagiye gusura inshuti ya Koum yitwaga Alex Fishman, yari ituye ahitwa muri Western San Jose. Bagira ngo baganire kuri porogaramu nshya bakora ishobora kohereza ubutumwa mu buryo butandukanye n'izari zisanzwe. Basanze bidashobora gukorwa badafite umukozi wa iPhone. Fishman yasuye urubuga rentacoda.com. Kuri uru rubuga Fishman yahabonye umugabo w'Umurusiya witwa Igor Sumenkov. Fishman yegereye Koum amubwira iby'uyu mugabo yabonye. Mu mwaka wa 2009 mu kwezi kwa kabiri itariki ya 24, Koum yise izina application ya WhatsApp ndetse batangiza umushinga wo gukora WhatsApp muri California. Basohoye WhatsApp ya mbere nubwo amaverisiyo ya WhatsApp y'icyo gihe yakomezaga agira ibibazo bitandukanye birimo no gucrashinga. Ibi byatumye Koum atangira gucika intege ndetse agashaka kubivamo ngo ashaka kandi kazi. Aha Brian Acton yakomezaga kumubwira ko yakwihangana, akamubwira ko yategereza amezi make bagategereza umusaruro wayo. Mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2009, uruganda Apple rwashyize hanze uburyo bushya bwo kumenyesha abakoresha ama-application yabo mu gihe hari impinduka yabaye. Koum nawe yafashe ya mbere mu gukoresha ubu buryo, abwongera ku bwari busanzwe kuri WhatsApp. WhatsApp verisiyo ya kabiri yongereye ibikoresho byo kwandikirana ndetse n'abakoreshaga WhatsApp muri icyo gihe bariyongera bagera ku bantu 250,000. Nubwo Acton yari ari gukora ibindi bintu bitandukanye ku ruhande, yahisemo gukorana na Koum. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2009, Acton yaganirije inshuti ze zakoraga muri Yahoo ndetse azisaba gushora amafaranga muri WhatsApp. Bashoyemo $250,000 by'amadolari ya Amerika, bihwanye n'amafaranga y'u Rwanda $237 n'imisago. Nyuma y'iki gikorwa, Acton yahise agirwa umuyobozi mukuru wa WhatsApp ndetse ahabwa inshingano zose. Application ya WhatsApp yashyizwe hanze mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2009, ishyirwa kuri App Store ya iPhone. Nyuma Koum yasabye inshuti ye yitwa Chris Pfeiffer yabaga Los Angeles ko yamukorera verisiyo ya WhatsApp yakora muri BlackBerry. Mu rwego rwo kugarura igishoro bashoye muri WhatsApp, yarahinduye ivanwa kuba uburyo bw'ubuntu ikajya yishyurwa. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2009, WhatsApp yongeweho uburyo bwo kohereza no kwakira amafoto. Mu mwaka wa 2011, WhatsApp yari imwe mu ma-application 20 ya mbere akunzwe ku bubiko bw'ama-application bwa Apple App Store muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi kwa 4 2011, kampani yitwa Sequoia Capital yashoye $8 z'amadolari muri WhatsApp nyuma y'amezi make baganira n'umufatanyabikorwa muri Sequoia Capital, Jimmy Goetz. Mu mwaka wa 2013, WhatsApp yari ifite abayikoresha basaga 200,000 ndetse n'abakozi basaga 50. Ibi byatumye Sequoia Capital ishora izindi 50 z'amadolari muri WhatsApp. Icyo gihe WhatsApp yahabwaga agaciro ka $1.5 billion by'amadolari ya Amerika. Mu mwaka wa 2013, WhatsApp yatangaje ko ifite abari kuyikoresha bangana na 400,000 bakoresha serivisi zayo buri kwezi. Mu kwezi kwa 2014, Facebook yatangaje ko igiye kugura WhatsApp asaga $19 billion z'amadolari ya Amerika. Muri icyo gihe niyo kampani yari igiye kugurwa amafaranga menshi mu mateka. Nyuma y'iri tangazo, abakoreshaga WhatsApp binubiye serivisi bari guhabwa. Ibi byagaragaraga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga batangagaho ibitekerezo. Ibi benshi bakoreshaga WhatsApp bagerageza gukoresha izindi application zoherezaga ndetse zikanakira ubutumwa harimo nka Yahoo, Telegram
n'izindi zari icyo gihe. Aha Telegram yatangaje ko yungutse abayikoresha bashya bangana na 8 miliyoni. Nyuma y'ibi umuyobozi mukuru wa Facebook yatangaje ko iciririkanya ndetse n'ibiganiro na WhatsApp ku bijyanye no kuyigura byarangiye ndetse byakozwe hakurikijwe icyerekezo cya internet.org. Nyuma y'iminsi 3 avuze ibi, com yavuze ko bagiye kongera ibijyanye no guhamagarana hakoreshejwe amajwi kuri WhatsApp. Yongeraho ko telefone za mbere zizasohokamo WhatsApp zizacuruzwa bwa mbere mu Budage, ndetse ko intego afite ari uko WhatsApp igomba kuzajya mu smartphone yose. Mu kwezi kwa munani umwaka wa 2014 WhatsApp yari application ya mbere ikunzwe cyane mu zikoreshwa hatambutswa ubutumwa, aho yakoreshwaga n'abarenga 600 miliyoni. Mu mwaka wa 2015 mu kwezi kwa mbere WhatsApp yari ifite abayikoresha buri kwezi bangana na 700 miliyoni ndetse na message zisanga 30 biliyoni buri munsi. Guhamagarana mu buryo bw'amajwi hagati y'abantu babiri byabaye bwa mbere kuri WhatsApp mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane mu mwaka wa 2015. Mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa 9 uwari umuyobozi mukuru wa WhatsApp Brian Acton yataye kampani ya WhatsApp ajya gutangiza umushinga utabyara inyungu, aho yatangije icyitwa Signal Foundation. Mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa mbere WhatsApp yashyize ahagaragara indi application yise WhatsApp Business. Iyi application WhatsApp yayikoze kugira ngo ifashe business zikizamuka mu gutambutsa ubutumwa ndetse no kwamamaza ibicuruzwa byazo. Muri uyu mwaka kandi mu kwezi kwa kane umuyobozi mukuru ndetse akaba n'umwe mu bafunguye WhatsApp Jen Koum yatangaje ko nawe agiye kuva muri kampani ya WhatsApp. Facebook yahise itangaza ko uzamusimbura ari Chris Daniel. Mu kwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2018 kandi WhatsApp yongeyeho icyitwa Group Audio and Video Call Features, cyangwa se uburyo bwo guhamagarana hakoreshejwe amajwi ndetse n'amashusho hagati y'amatsinda. Mu kwezi kwa 5 umwaka wa 2019 WhatsApp yatatswe n'abahackers. Ibi byakomye mu nkokora imikoresherezwe ya WhatsApp. Kugeza na n'uyu munsi WhatsApp ni imwe mu application akoreshwa cyane ndetse yifashishwa na benshi mu itumanaho, aho haba hatambutswe ubutumwa buherekejwe n'amafoto ndetse n'amavideo. Ibintu byose ujya bikorwa iyo wabitinyutse ukabitangira ndetse ukaba ufite n'intego. Reka turebere hamwe uburyo ki WhatsApp bayitangiye, abayikoze ndetse n'aho igeze uyu munsi. Iki kiganiro wagiteguriwe ndetse ugiye kukigezwaho